серијалот, посветен на 80 години кошаркаски клуб Работнички и овој голем јубилеј, разговараме со легендарниот кошаркар во југословенски, европски и во рамки на Македонија, почитуваниот господин Марко Ивановиќ, кој 4 години настапуваше за Годел Работнички во 90-тите години. Господин Ивановиќ, имавте изворедна и трофејна кошаркарска кариера, повеќе од 100 настапи во репрезентациите на СФР Југославија, освоени неколку медаљи на европски и светски надпреварувања, играјќи заедно и со Кикјановиќ, Далипаги, Ќосик, Славник, Дражан Петровиќ. Имавте успешни 10 мандати во 9 клубови, почнувајќи од матичниот клуб Борац од Чачак, потоа 2 сезони во Партизан, во кои игравте помеѓу другите заедно со Паспаљ, Обрадовиќ, Даниловиќ, Ѓорđević, Лончар и другите. Освоивте куп на СР Југославија со будучност, игравте во Грција и други клубови, а најтрофејниот период ви се 4 сезони во Годел Работнички. Во 1991 година подпишавте за Годел Работнички, со кого во сезоната 91-92 го победивте во Белград Партизан во првенството и му го нанесовте единствениот пораз на домашен терен во таа првенствена домашна сезона. А токму во таа година Партизан стана европски шампион. Во првенството таа сезона завршивте трети за Партизан и Црвена звезда, која потоа ве елиминираше со 2-1 во победи во полуфиналето на плейофот. Истата сезона во полуфиналето на Националниот куп на Југославија Работнички загуби од Партизан. Марко Ивановиќ. Тоа е четврти кош на Ивановиќ, 15. Јавноста во Македонија ве смета за најдобар странски кошаркар и најдобар странски центар во историјата на кошаркарскиот клуб Работнички. На почетокот би ја прашале зошто се одлучивте да дојдете во Годел Работнички, во кого преминавте една сезона пред Партизан да стане европски клубски првак. Сега желим да поздравим кошаркашку јавност у Македонија, а посебно навијачи Работничкog. У Работнички сам дошao 91-92 сезона, после сезоне успешне у Партизану, мада смо изгубили финале Југопластике. Питали сте ме што sam se odlučio za Работнички. Работнички веќе у претходнoj сезони игрao je Bogosavljev, Košarkaška Crvena zvezda i jedan Čačanin tu, i ostali neki moji prijatelji koji su odavde iz Makedonije. Работнички je već krenuo da funkcioniše kao jedan ozbiljan klub i to je šteta za taj projekat što se dogodila ta nesrećna okolnost da se raspala Jugoslavija. U Partizanu došlo je do odlaska Vujoševića, u tom trenutku se nije znalo ni ko će biti trener, stigla je ozbiljna ponuda, ja sam sedeo sa Nakom Nikolovskom, tadašnjim generalnim direktorom Работничкog, za trenera je došao Janko Lufulski, to je jedan izvanredan trener, tako da povezan je bio moj dolazak Petra Namovskog iz Jugoplastike, on se vratio, tamo nije imao status kakav mislim da je trebao da ima u tom trenutku, ali Jugoplastika je tada bila prvak Evrope i onda to niko ne može da primjedbu na to. I sa mnom je došao i Miško Marić, bivši centar Partizana i Vojvodine. I žal mi je, ta sezona je bila odložena sezona zbog rata na prostorima bivše Jugoslavije, u Sloveniji i Hrvatskoj. Mi smo počeli prvenstvo 1 mesec kasnije. Svi košarkaški radnici na prostorima Jugoslavije tada pokušali su da to prvenstvo sačekamo, da se nekako situacija dovede na željeni nivo, da može da igraju klubovi Slovenije i Hrvatske, ali pošto se tamo rasplamsale strasti neke druge, počeo je taj rat nesrećni. Mi smo igrali prvenstvo, učestvala Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija. I to je jedino sportsko takmičenje koje je u toj sezoni završeno. Svi drugi sportovi nisu uspeli da dovedu svoju utakmicu do kraja. Mi smo završili košarkašku sezonu tu. Žal mi je što, bili smo treći, Bujošević je preuzeo Crvenu zvezdu, Željko Obradović se vratio u Partizan, a Aleksandar Nikolić, legendarni profesor, je radio u Partizanu sa njim i u toj sezoni je Partizan osvojio prvenstvo Evrope. Ali mlađi ljubitelji košarke se ne sjećaju da su oni sve utakmice igrali u Španiji. Mislim da su posle neke utakmice play-offa igrali sa Knorom u Beogradu, inače bili su domaćini u Fujenom Bradi. A Работничki je bio jedini klub koji je pobedio Partizanu u toj sezoni u Beogradu. Mislim da je bio 4. januar 1992. Odigrali smo svi kvalitetno. I Pece, i ja, i Oca Davitko, i Vladičevski. Mislim da smo mi bili onako nosilci te igre, da smo svi dali između 20 i 25 pojena, 4 igrača daju. Mislim da je rezultat bio 109-107 pionira.
Da li smetate дека таа сезона е една од најуспешните во историјата на КК Работнички? A sigurno kad znamo ko je, kad je Partizan bio prvak Europe, a vi napravite takav rezultat. Možda mogo je drugi skopski tim MZT da igrate tu sezonu, tu ligu jugoslovensku, ostatka, bez Srbije i bez Hrvatske i Slovenije. Međutim, oni su odlučili da igraju prvenstvo Makedonije. Imali su neke druge želje. Da li može preko prvenstva Makedonije da idu u Evropu, ali to tada nije bilo moguće. Што најмногу ви остави впечаток во таа импресивна сезона? Избор два за тогашните ваши соиграчи и легендарниот тренер Јанко Луковски. Сега за жал веќе покоен. Ja sam prvi put tada sarađivao sa Jankom Lukovskim. Janko je bio jedan izuzetan ozbiljan trener. Izuzetno je cenio rad, cenio igrače koji može da igraju i odbranu i napad i dozvoljava onima koji ispunjavaju zadatke, kaže i defanzivne, da im da veći prostor na terenu. Tako da im je dao jedno samopouzdanje veliko, iako smo na početku sezone imali jedan kiks od prvog Partizana iz Užica i od Vojvodine nije kiks, Milićević se vratio iz Cibone, svi timovi su dovodili igrače koji su igrali u slovenačkim i hrvatskim klubovima. Zbog rata oni su dolazili na ove prostore da igraju ostatka Jugoslavije. Tako da smo imali posle par utakmica Janko uzeo da napravi jednu anketu, da vidi ko je za njega, ko nije, zbog pritiska javnosti koju mislim da u Skoplju nije bilo, da je ipak Rabotnički imao svoju publiku, MZT svoju, kažem, treći klub je tad bio Delikates Kočani, oni su imali 3 stranca, ja sam tada igrao sam, to kažem u narednoj sezoni. A u ovoj sezoni prvoj Janko je uzeo da napravi anketu, mi mu kažemo svi, Janko, ne praviš anketu, tek smo počeli ovaj jedan proces, sezona će da se odvija drugačiji u nekom smeru i on tajna anketa otvara prvi listić, ono je bilo protiv. I sad Janko onako gleda, međutim svi smo bilo je negde 12-1, a Janko to iskoristio preko novina da objavi da su igrači za njega, mislim, niko iz uprave, tadašnji predsjednik je bio, mislim, Donet, direktor Makedonija Turista, a predstavnik sponzora je bio Nako Nikolonski, to je stvarno bilo jedno, možda preteča ovih klubova današnjih, da nije bilo mnogo ljudi u klubu, bio direktor Fišić, bilo je Mišo i Poli su radili, ali tu je sve bilo na vreme, u svakom trenutku ništa nam nije nedostajalo, putovanja su bila organizovana odlično, naredna sezona putovanja, čak smo išli čarterom, kad smo igrali sa Tauresom u Vitorijom, što je bilo retkost u to vreme, to je bilo dosta finansijski zahtevno, tako da i sva evropska putovanja u sezoni kad se vratili iz Grčke 92-93, koristili smo Paler Makedonija prevoz i ako mi putujemo za Francusku, oni ostave putnike u Cirih ili nas ostave u Budimpešti, a oni nastave za Cirih. Tako baš je sve bilo savršeno funkcionisano. Mislim da igračima ništa nije bilo da im nedostaje, osim da izvršavaju svoje obaveze na terenu. Ја споменавте сезоната во Аполон Патра во Грција. После тоа, летото 93-та година, се вративте во Годол Работнички и во следните 3 сезони, заклучно со 95-96, освоивте сите 3 титули шампион на Македонија и 2 трофеи во Купот на Македонија. Како го доживеавте овој ваш втор трофеен мандат во Годол Работнички? To su možda bile jedne najlepše godine. Mi smo igrali i kup šampiona, tadašnji kup kupova, tadašnje propozicije su dozvoljavali igrati u kvalifikacijama u Ligi šampiona, kupu šampiona. Ako izgubite, onda kao osvajači kupa se prijavite unapred i za kup kupova, tako da imali smo divne utakmice sa Altezom, ovdje tamo izgubili smo, onda smo treću utakmicu dobili Holanđani i te godine finale su igrali Olimpija i Taures iz naše grupe, igrali Tofaš, Bursa, Delincona i Rabotnički je bio, tad su već počeli da igraju i braća Bocevski, Stanković, Petrušev, standardno, jer posle prve godine na Morski je otišao, ja sam otišao u Grčku. Kad smo se vratili, već su stigli mlađi igrači, Jovanovski, Đole Vojinović, Joca je ostao tu, tako imali smo drugih stranaca, bio je Ljubo Jovanović, jedan iz Srbije, ali on je igrao Evropu, posle imali jednog
Mislim da je Davis bio on igra u Larisi kad sam ja bio u Grčkoj. Ali on je jedan kraći period pa imao nekih zdravstvenih problema, pa otišao, pa sam opet ja bio sam kao stranac. Ja kažem, divno druženje, Skopje je bio grad, mislim, Jugoslavija je bila u takvom stanju kako je bilo, u stanju raspada, ali ovde smo se svi našli nekako, svi i koji su radili posao i koji se bavili sportom, svi su došli u Makedoniju. Tako da je bila Jugoslavija u malom. Svi smo se lepo družili. Спомнавте убаво дружење. Дали Скопје го чувствувате за свој втор дом во однос на работнички? Дали многу го сакате работнички и што значи за вас овој клуб? Pa iskreno da vam kažem, ja sam posle Čačka najviše proveo sezonu u Rabotničkom Četici. Tu sam bio povezan, imam dosta prijatelja i sada s kojima se viđam. Nisam zadovoljan na kom je sad nivou Rabotnički, o tome ću kasnije. Ja sam proveo u Vršcu 11 godina, 2 kao igrač i 9 na poziciji direktora kluba. Znači, Skoplje je jedno divno mesto za mene u jednom trenutku karijere, kada je malo više nastupao profesionalizam, jer u jednom delu onih godina ranije mi smo svi bili vezani za klubove. Do 88. nije bilo ni ugovora i tad su uvedeni prvi ugovori koje ste morali da potpisujete onako, svi smo na emotivnom nivou to potpisivali, niko nije gledao to finansijske detalje. Mislim da je Rabotnički jedan od prvih klubova na ovom delu prostora bivše Jugoslavije koji je to baš doveo na jedan nivo profesionalnosti, urednosti, plaćanja i podiženja ugovora. Tako da imao je šansu da dovede bilo koga igrača, ne, znamo da Partizan i Zvezda su vukli Jugoplastika tamo igrače, ali da su mogli da, ono, kad dogovore uslove da to znaju igrači, da će da, to što su dogovorili da će da dobiju, što je to retkost bila i tada i sada. Mislim, u ovoj situaciji kad je ekonomska kriza zakačila sve sfere života, to se odražava i na sport. Svi smo svjesni toga. Би споменала еден куриозитет. Во сезоната 95-96, ваша последна во Годел Работнички, според многумина играше најдобриот центарски тандем од странство во историјата на клубот. Вие и Зоран Јовановиќ, кој со А репрезентацијата на СФР Југославија беше светски шампион во Аргентина 1990-та и европски првак во Италија 1991 година. Може ли накратко да го опишете тоа искуство играјќи во тандем со Зоран Јовановиќ? Pa iskreno, Zoran Ivanović je odličan košarkaš, on je pre odlasku u Ameriku bio jedan mnogo se više očekivalo u javnosti od njega. Mislim da nije postigao ono što smo svi očekivali njega. Žao mi je što nismo igrali 5 godina ranije nas dvojica u Rabotničkom, jer nije to isto vreme kad kažemo da su Divac, Paspać, Đorđević, Nakić, Grbović bili u Ganu s Partizanom, oni da su 5 godina pokasno to igrali, vjerojatno bi bili prvaci Evrope. Kad kažemo ime, samo zavisi ime u kom trenutku je igralo za taj klub. I kažem, to mi je žao. Pored svega i dobre saradnje, što nismo igrali 5 godina ranije, verovatno bi to izgledalo mnogo bolje, izgledalo odlično. Za to vreme uzeli smo titulu, tih godina smo uzimali titule. Mislim da u Evropi te godine imali smo kiksno. Dobili smo u prvom delu, tako da ostali smo dužni navijačima Rabotničkom tu sezonu evropsku. Доаѓаме при крајот на разговорот што се однесува за Работнички. Годинава е големиот јубилеј 80 години постоење на клубот. Која е вашата порака по повод овој голем јубилеј и дали ги следите на стапите на Работнички кој последниве години не е ни одблиску на посокуваното ниво? Prvo želim da čestitam klubu Rabotnički na jubileju, malo klubova ima taj jubilej, imali su Zvezda, Partizan, Borac, Čačka prošle godine, mislim da je bio i Spartak. Ima sada klubova u ABA ligi koji se pojave, dobiju sponzor, igraju kratko, nemaju navijače. Želim Rabotničkom da se vrati na one staze starog uspeha i mislim da Rabotničkom pripada da igra ABA ligu. Sigurno im treba tu organizacija, treba i finansijski sredstava, čujem da su dosta ovako i potpomognuti od grada. Ja se nadam da će oni uspeti da se organizuju u narednih par godina, da se vrate preko ABA 2 ili dobijanje licence, ali ipak mora postaviti organizaciju, ne treba doći ranije u neko takmičenje pa da se prerano završi. Mislim da Skoplje kao grad zaslužuje
Ja sam vezan za Rabotnički, to je moj dom uvek bio i kažem, želim im da se u narednih par godina vrate da igraju ABA ligu. Дали и со кого најмногу контактирате од вашите соиграчи во Работнички и од другите пријатели што ги стекнавте во Македонија? Pa evo, najviše sam sa Jocom Davitkovim, sa Naumovskim se čujem, Đorđe Vojinović i s njim se čujem, viđam Vlatko Vladičevski, mislim to je nešto što se čujem češće s Jocom ponajčešće. Ilijan Berđanovski mi je prijatelj, doktor Zvonko Nikolovski, s njim ću da se vidim. S Ilijom sam bio sinoć, vidjet ću se večeras, kratko mi je vreme, imam utakmicu danas, ne mogu da se vidim sa svim prijateljima. I onda sam juče rekao, vi ćete danas, vi ćete sutra, ovi ću jedan, tako odbio sam 10 poklona da idemo na večere, na ručak, tako da smo proveli, imam još nekih par prijatelja, to su oni koji su stalni, ja čujem se uvek, juče smo bili negdje kod Niša, pa jedan kaže, ja sam, kaže, istigao u Rabotničkom navijačkom, on je bio mali kad sam ja igrao, baš lepo je kad se dosta se ljudi vezuje za Rabotnički. Juče sam prolazio ovde pored stadiona Vardara, kad su igrali Vardar i Stilek svažu utakmicu i oni ljudi rade obezbeđenje utakmice. Mi samo volimo Rabotnički. Tako da mi je to drago da još ima ljubitelja košarke koji su vezani za Rabotnički i iz tog razloga i Rabotnički je dužan da se vrati na stazu uspeha. Ja im to želim od srca. И на крај би спомнал, би поврзал две работи во една. Вашиот најголем клубски успех, предпоставам дека е играњето во финалите на купот Радивој Корач во европските купови со Хемофарм, во кога загубивте од Уникака. А вториот дел, може би поважен, е што вие сте еден од символите на кошаркарскиот клуб Борац од Чачак. 10 години игравте за сениорската екипа на Борац, 14 сезони сте директор на КК Борац. Следната сезона ќе биде јубилејна 25-та година на овие две полиња, заедно со легендарните Радмил Мишовиќ, Желко Обрадовиќ, Драган Киќановиќ, Владимир Андровиќ, сте еден од символите на кошаркарскиот клуб Борац. Па може ли нешто за тоа да зборите на крај? Pa, reći ću vam, mislim, Borac imao preko 50 reprezentativaca Jugoslavije, mislim, i bio je tu i Arsić, koga nismo pomenuli, Marko Marinović, Teodosić je deo karijere proveo u Borcu, Savanović, Erceg, Rašić, mislim, promašit ću nekoga sigurno, Radošević je bio u Borcu, kasnije uzeo medalju Neuštupa Milosavljeviću, Partizana, Mirko Drobnjak je 15 sezona proveo u Borcu najviše, tada su i bile drugačije propozicije, nisu mogli igrači da menjaju sredine, a kažem sigurno da je Radmilo Mišović obeležio Čačak i sve nas privukao da igramo tu, jer je on celu karijeru proveo u Borcu. Ćanović je počeo u Željezničar, igrao 1 godinu i otišao u Partizan i postao sportista veka u Srbiji. Mislim, Željko je najuspešniji trener evropski svih vremena sa najviše titula. Tako da Borcu želim da zadrži ovaj status, da nastavi, a Rabotničkom da dođe do ABA ligi, da se družimo i dalje. Kako mi je jedan vaš kolega novinara i vas molim da podržite javnost ovu makedonsku i skopsku, da se koliko možete vi u vašim okvirima, da se Rabotnički vrati na stare staze uspeha. Jedan mi je vaš kolega pravi intervju, jedan da smo igrali s MZT-om pre par godina, ja samo volim Rabotnički, Borac, Zvezdu. Tako da, od sveg srca želim Rabotničkom. Vidim da su malo i renovirali halu, nek dođu do ABA 1, onda će igrati, ima u Skoplju većih sala, pa ova sala neće biti dovoljan kapacitet za ABA 1 ni po pozicijama, ni po želji navijača. To sam siguran. Ви благодарим многу. I vama благодарим što ste našli vremena i što ste se setili i podsjetili ste me neke trenutke i ja sam zaboravio da ste me proglasili za najboljeg stranca u istoriji Rabotničkog. Mislim, jedno prelepo vreme, 4 godine, ne može da se vratite, već je prošlo 30 godina. A kao da je bilo juče.
Ние сме едина република, односно сега држава, која нема ништо платено за своји врвни спортисти.